Mayam Bukrum Zari, Adon Ingrid Impact News ne Nongthombam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Okchari. Ngasi BJP ki Central Election Committee ki Secretary Oriba Minister Union Minister su Oriba Jagat Prakash Nadana Manipur ki Lakad Oriba Tramatu Suba Manipur Legislative Assembly ki Mikhal ki Damakta BJP ki ticket ta mere Thengnaga daba constituency kuntrama thoyi haba tare natraga koyi miye kuntrama thoyi da ticket se piri haina lakthokre hairi ba miye kuntrama thoyi lakthokpa siga mari lena aduga lakthokodriba list ngasi thoyi ba sisu BJP Manipur Pradesh na hawkiba nominee gi mamangda koi shortlist tawkiba miyoi sing adu loina yorokpa masi yorokpadagi ngarang dagi hauraga tongan ba constituency da leba BJP gi mandal gi workers sing na akoina होना जरीबा नत्रगा मंडल से के दमकता बीजेपी के दमकता मतम सांग होना जरकपा कैंडिडेट सिंह बुना टिकट फंगंद्रगा खुदक तसंग पमियो सिंगदा टिकट पिखि बदगी ngarang mak tongan ba मंडल सिंह की मियामना बीजेपी की हेड ऑफिस ता है मणिपुर प्रदेश की हेड ऑफिस ता संगचलगा थोमजन खिबगी लेरे ngasi mo oina assembly constituency की मंडल नसु थोमजन बलेरे हाइरिबा होजिक ओरिबा सिचुएशन असि मतंग द खनने नुगदम तंग इम्पैक्ट न्यूज की स्टूडियो इलेक्शन लेबिरबसी joining us tonight on Manung Hutna, political analyst amadi veteran and journalist Oja LEIHAOTHABAM SARATCHNDRA Oja SARATCHNDRA Butramokcheri, welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us BJP Manipur Pradesh ke spokesperson Obiriba ko Oja Dr. RANJAN Oja RANJAN Butramokcheri, welcome to the show. Appreciate your joining too. Also joining us HUEYEN LANPAO Manipuri amadi Mitemek edition ki editor Obiriba Oja HEMANTAKUMAR NINGOMBA Oja NINGOMBA Butramokcheri, welcome to the show. Appreciate your joining too. No question si Oja RANJAN dalak chage Oja कोई ngasi ticket kuntrama thoi natraga constituency kuntrama thoi gi BJP gi candidate kana oigadab ga haba si lautho bani na kuntrama thoi gi damukta di yamna nungai ba pauni adubu ticket phanghauda ba ari mamang da di mayamna su khangna raga leraba akoi gi kendra khudima ki aspiring candidate BJP gi damukta mari manga even tara trama thoi yobo yauri mayam thoga haujikti mayamna punjat even hairiba aspiring candidate mayam se punjan na raga haba tare akoi marakse dagi ama ticket phang targadi madru mayam sogat pa ga na yana basu mayam yauri adu mayam na yana raba koi manga na tra taruk sin punjal laga masidagi yor ko amada ticket pini phangak pa koi sogat kani leram badu ngasi di harba manga na tra ohum du da ki jo amta yaruk ta ba ato pad ga ticket pisal pagi case me am lak pangarang manang mag thogbal mandal hyanglam AC gi mandal amadi wangkhem gi mandal ngasi na oinam gi mandal na thomjan balekre kari habe ngi suman handa ki ticket khopi si ojagi site gi han bata kari hujik pogi oiba ojagi site kari habe ngi BJP की Central Election Committee ना हजना तंगत्रमा पंदा हो तहासगी मस्ता aspiring candidate सिंगसी सिगी केनो में हमसे survey for the last 3-4 months survey तो रमतुंगा winnability सी कनान ओगे सी 3-4 channel दगी information सी लौरगा मधुदा meeting सी तौरकांदा हाई meeting सी दा Honorable Prime Minister Narendra Modi सी यावरे aduga Home Minister Rajnath su yaure adu Finance Minister Arun Jaitley su yaurga punna khanarabu matungda koigi mi kuntrama toisi first phase gi wena lauthopuni masida scheduled tribe ki reserve seat ani mga yauna lauthopune ada sida pirei bese hoi aspiring candidate yami aduga kendram da piga dabati case ama khaktane hoi loina piba yar hoi ada moi manga punchalaga koi maraktai piraga कोई लोई सपोर्ट तौनी हायरगा सु यारोय मोय मंगा दोना पुंजलगा सु वोट कागदब सु लेते अदना वोट कागदब कनानो इसे कोई डिफरेंट चैनल दा दगे कोई मयाम से इंफॉर्मेशन सी ग्राउंड केनोदगी लेवल दगी कलेक्शन तौर मतुंग दा कुपना खनर कांदा पिरकपा कैंडिडेट नाक्तने ओके कोई Central Election Committee BJP की committees ने यामना कुप ना हो कि बता हो मरी सिदा study तौर मतुंग दा करम candidate ता winnable factors ले बगे have सी यंग मतुंग दा पांगथो की बमिफम कोई Union Home Minister Prime Minister ने सिंग बमयाम याव बमिफम सिना decision से ले पंगासी कुंट्रा मतु से लाउथो पने उजान ताकबिरी अदु मतंग से दा मयाम नसो तुम हाइना बा रुई मयाम नसो open ले तुम खंगना भाई तारे हाइरि म्यूज सिदा ticket से फंगिबा तारगदी हाइरि बा केंद्र सिदगी BJP कारक पि चांगसी यामना नेमनी का दबुबु या हेबी वाफुम गासु मयाम अदुम हाइना बसिदि अदुम लेरबनी BJP नसु अदुम खंगगा लेरबनी BJP Manipur Pradesh ना अदुबु Central Election Committee ना decision लौरे हाइदुना अदुमक तो मेने यंग बतारे बरा BJP Manipur Pradesh वाफुम दु मदु election आई सिदि भोट हात द्रिंगैता इना कानी नत्रगा मियाम न कानी हारगे हत कागदमते election गी लेरिबा मागी strategy and technology अदुगा election नुमितु द लाकबा sudden
kare haigani influence mayam adu torkanda sidi thadaro matugda kani karo esi lepkadabane thadadringai da ma kani karo hain lepase is not a scientific adu ja kani karo harisi khoi atopa miyam harpon ta BJP gi workers oiramba ngarang phawda na traga ngasi phawda oiramba singsina harpa ngatene maru ina thobal AC की हियांगलम AC की वांगखेम AC की ओइनाम AC की ngasi की हाइरेबे AC मरी से BJP मुथले हाइबगी मुथलानी हर मेंगरांग ngasi di मुथले हाइबो सु यावरे असुमाना मुथले हाइबगी मंडल मुथले हाइबगी वफम लाखुनी ना अदुगा टिकेट फंगिबा मिसिंग सु मंडल गा सु मरी केम लेन मिजु अरमाने करी हाइबनी होजा masida koi hoi organizational structure da mandal gi wadi tabam budi thoi adu argasu BJP gi leiriba magi ideology asida phajana settle tawraba adu convicted oraba mi sing waraga di mandal muthalega si hairoi ba body adu su lei akoina handaki live elections da anyhow akoi sarkar si same da baya de ba BJP na maram aduna akoi da anybody na changak pada akoi welcome tawi tawudabu ke hata tom dik heri changsala kan da akoi na ta ticket pigadab dinate madugi maram sim kupna naina rakan da kagadaba mi sing do adu da pi bane karam ba jaga ta BJP gi amna weak oi ba jaga da pi bane okay BJP ki tsunami la e BJP ki wave la e haiduna su mioi aman hekta changsala ga madu da ticket phangtu nate ka ba yabagi factor mayam leiraba mioi du da koi central election committee na su amna kupna study dawi aduga koi Manipur BJP PREDESH lagi su hairi ba feedback mayam se local matung danga sigi stage york ne habni matang sidai oja sa sandalak jagi oja haidi pendra ba ko ticket phangu da ba pendra ba miyam sing maru na mandal gi miyam sing sina phongdok pasi BJP hari ba party se corruption bu muthat si haiduna thorpo party ne adubu handak torli ba ticket pi bagi mong sidi corruption tawre habasi itak tangna ba wapong mong oina tawre habagi charge ka sulai kari habni oja sa sanda oi party amagi koi mirep ki damakta party ticket tanaribasing marakta phangbana nungaiba phanghogdabana pendaba sawningba isi masana dum tabani masi political party singsigi magi masat ne haijabtai candidate oine na thengna aikogi honariba kangbu singsisu ticket amakaki da makoi mayam changana munaraga di amadi soidana kagrani kana phangani adu atei di phangaroi si adum masi so aikogi axiom sab aikogi masana dum tajara pot amane masli dai koina lanai hoina nungai ba nungai tabe wafam natana aina ujari badi corruption gi adugi gai sidi koi gi mi gi koi nangan da leiba samru thi bai bhabni madu ai thodokla dom chachara roi samna hajarab da hojik BJP gi formalities ticket piba gi formalities e kalai bawba chumna tawi tawde haiba somda ai kaitang haijage yam chawbat khwai gi wangba thakta koi gi election gi kanona Central Election Committee na masle yauri basi party president national president Amit Shah Prime Minister Narendra Modi ale Home Minister Rajnath Finance Minister Arun Jaitley masi yauraga pirakpa ticket ni yam wangba thangni masi na wangba leitre masi JP Nadda haliba aikogi kanosigi secretary sina tharak nang asi phange yam nungai maramdi BJP gi manglak na lerambadu hojik mangphau na tawbusi phayen khale laibadi pot asi karam hain tawduna chumge ga da election central election committee ma lerabadi state election committee ma leigane aba state election committee si BJP gi constitution gi संविधान gi article kunga taret se kun taret ki matung inna election committee में state की लेगने अब मसी BJP की state election committee से हौजी आइडी लेते है ना ताज़ाई उसु उजदे फंजदे मसे आरके मांग लेंगिन बिरबिर ना खंबीर बदी है कोई मसे subject to correction हौजी लेडी बसी श्री साउबन ओडी बसी election management committee है बनी management committee की convener नी मधुकी चेयरमैन अदु दाइबल लेते मान कन्वेनर नि मधुदी मैनेज तो वे वानी तुमना आराम को वे वानी कॉन्स्टिट्यूशनल वे पोट नते मधु कैसु कायदे लेजिस्लेशन अदु इलेक्शन कमिटी अम लेतना इलेक्शन कमिटी से मी तरा मंगाना सागदबनी नुपी की मिहुत यावगनी खोकनी गाय याम लेरे मधुदी मनुगी वावरे हारिबा कमिटी सिना नोटिफिकेशन में थोकनी कैंडिडेट ओइनिंबा सिंगा से कौरेरगा एप्लीकेशन फॉर्म रा फिल अप तहनगदबने सिंगल ताबोर का ओनली वन पर्सन लेरगा सुमा कौगदमने अदुई मतुंगिना मसाई मंडल कई रिकमेंड तौर मैम तौर मथक यौरगा तौद पोसे अखोना पब्लिक उजगीदब अदुगदी इलेक्शन की फॉर्मेलिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल BJP की कॉन्स्टिट्यूशन से वायोलेट तौरे मथक चौपोना आद पुखलुरेब अदुदी करिगिनो से
पार्टी की लेडी टिकेट तानदी सिंगना दोम दसु करिम ता हाइबसु उदे मसु तौदे दुदी मोय सिंगसे खंगना हाइद्रिब्रा खंगदना हाइद्रिब्रा मोय नफु हाफु द मोय लोइना यावरगे पुलप सि लमजेन से तानरेगा और लाइबक फबा म यावरो सनोय तोर पेंदबंगे पेंदबि फिल्म से लाकपा मसीगी मवोंग से तौरगदी मसे बीजेपी से याम डेमोक्रेटिक पार्टी अमनी हाइबसी कलाइबो हाइगदगे से डाउटफुल ओय मरमदी बीजेपी की लनाई पॉकेट की नत्रगा कमिटी कनोगी अखोई कंपनी में नते इवन कंपनी फाउ तो सिटी याद्रे बदुना मियाम के इलेक्शन कमीशन ना तौदन मियाम की थबक तौलेबा कोलिबा प्रजा की ने हाइ मोट सिन तौलेबा पार्टी अमना सुमाइना चोंगा तौगी बसे मसी बीजेपी की कामगुना पेन द प्रश्न अखोई बुदी कजो बीजेपी मनुंग लेबा नतमनी ने कोई तुयों कलुदे मनुंग द करिम त खंदना पैसा साई खोली गाना पंगदौ तौबसिदी अदोम द आइदि क्या हायनिंग दे ओके सेल चाबी मतंग दे हायनिंग दे हबनी मतंग सिदा इन ओजा ससन ओजा हेमंत लाक्चनी सोजा लिस्ट ओजा द लेबिरे मियु कुंथ्रा माथोगी नत्रगा कॉन्स्टिट्यूएंसी कुंथ्रा माथोगी लाउथोरै बा टिकेट पी फंगबा मियु सिंग सक्सेसफुल कैंडिडेट हाइबा तारे हजि फाउगी ओइनदी हाइरबा कैंडिडेट सिंग येंबिरगा बीजेपी की सुनामी लाए से मणिपुर दा तसेंग मसिगी सुनामी सी योबंग amgani खंबिब्रा नत्रगना हजि फाउगी कोगी टिकेट पीबगी प्रोसेस से द ओजागी ओइबा करी कमेंट लेबिजा अखोगी कनोना बीजेपी की नेशनल लीडर मयाम यावरगा कानी ने खल्लगा पिरकपा टिकेट नी ओके मसिदा कोइना काबा कादबा हाइदुदि मियामना दुम खंगी अदो आइना सिदा हंगम तंग दिलै ओके होगी ngasi लाउथोइबा मी कुंथ्रा माथोइसे होगी लोइ कागद्रा हाइबा पोरम लाय मसी ममांगै दा थोखिबा थौदो मखकी आई वारी उतंग आई वारी मती उतंग आई लीडर यादव म यावरसिदा फनी सोन कनोगी कांग्रेस की मतम दा थोखिबनी मसी से चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना लीबा वारी नि अखोइ दा लीबनी केंद्र मखकी मीसी सुमनाकंदगी कंतोकांदा मासी टिकेट सुंपे पिनदब का सुका कारोय खंगबा पॉपुलर सोय मोइदब मी मसीदा टिकेट से पिनिंगदब पिनदकांदा मैडम सोनिया सिन हंगजारेदा मांग तामसिदा चीफ मिनिस्टर नंग लांखलाइबा मायाम सिंगसी लोइनम कागद्रा हाइजानिदा अरे चीफ मिनिस्टर ना तंगतेंगा अदुदि करादि कादुनोदा हाय अदु वरगदी सिगिसे नंगना कादब मयांगी मरक्ता यावरेना खलगसु अदम सिदि मिरेप ओहेलोन हाय अदम पारसु याय ओके अदुम मयाम यावरेबिसिद आइदो उई मयामनसु दुम उरमगनी अरे बीजेपी की सु होगी मोइजु पार्टी मनी पार्टी की वाजरक पायम लई अरगिदी कच्चरक पायम लई अदुम मयाम म येंगा कांदा ngसागी सिट मसिंगदु होगी साइना तोथोप कांगु मा यावने न खले अदुगा ngसागी फजना कागदब येंगा गंतोंनि हारगदी आइदी होजिदोन खुथिए कांदा असुक्योंग कारोय गाजे कोइ होय हाइनिंगेबो मदुदी होजिक्ति इलेक्शन कमीशन की कोर कंदक लैबन यादे अदगिदी मतमसु लैरी होनबा याबे मतमसु लैरी बनिना याम यारे है वानिदा अदुना उजिक्ति अदुना पार्टी की ओइबा मागी पॉलिसी अमगी मखादा टिकेट पीबसु आई यावी अदुगा कागदबा हाबे कादबा कंटेस्ट फजना तौगदबा मिसो दम यावेन खाली अदुना मसिगी जी दम मसिगी पोसे कांग्रेस से दम लाकनी समाननेबो मसाई कांग्रेस ना मिरेप ओइना थागलिबा मी म कनो हमफु थागलगा हमफु मकाने हारगदि अतै पार्टी लिटरसु यारे बीजेपी जो से थागलिबा कुद्रा मादो जिना लोइ काने हारगदि अतै मयाम दु लोइन ममिदे थागदसु यारे वानमनि सेंटिंग नमनि कोइ गवर्नमेंट पाइ मसिंग सुलेर पोने बदुदि अदुना टिकेट अमा पीबा हाइबसिदा ngसागी उजिक्सी अखोइना मिखलसे धर्म युद्ध नते अखोगी लान है पॉलिटिक्स के लान है तहोइबा मयाम तौनी तहोइदो मयाम सु तौने तहोइदो मयाम मरकुदा साइ खनबसु योरिने येंगसे अखोइना हाइंगांगदा हाइसे हाइंगांगदा एमएलए बी कनो होइरंबा बिरेन चंगकांदा कापुर से मथंदा तोकी कापुर से हाना बीजेपी थवा याम योजनम मी मनी यामना अखोई नहा इसंग थोब नहानी फबांगांग हाइतारे उसी मतमदे फबांगांग सिंगिम कोइना सम हाइबि यारिमनी अदो मासी फलाउन तोखिबो कांग्रेस अदुगा मा कांग्रेस सखिबो अदो वरगदी ngसागी बीजेपी की नेशनल लीडर सिंगना नुपा अमा पुसलैजि करिगिनो खलगदी हाइंगांगदा अतोपत के तानागदोइ मरमजि करिगिनो हाइ पोड मा नाना क्वेश्चन लाबने बदम हंगबो यारो पोड मने अदो कैदोंना ngaibiriनो हाइ पोड मा लाए हाइबो वानिदा अदो मसिदी सुमना तौबा नत्रग लाना तौबा हम लेते अखोई पार्टी ने यंगै दे होजक्ति मा मतम सांगना बीजेपी दे योरक हम सुंगाक्ति या पिया पोंते बा का
contest tawgdaba miduneba yam kanna akhoi neck to neck chanagadaba kanguduneba yengaise sumai tawdana BJP da yauksalakpa maya ama anu yauksalakpa pi na ari mai mam na warau do warau birunu moju khudong jagadaba lerega di kari partner no sapigo sina ai hajeningise okay warau biruni khudong jagadaba lerega thopda sapigo habni matang sida ojaran jinda lakchani soja hai ngasai process tu da kogi loina kunthama tuje kunthama thoidi ka da basu yae amani yorbo yae mai to utana karo da amma so dum yahon gi ba dum so yoro bazara hai question nu laise kaino hai bada hojik Delhi da chalaga mayam na hai ribel list thoktre ngai dagi numit hafta amung sida Delhi da camp torga lere habi wafum se chauna dum lai grabani maram duna camp to bagi influence khara makai di lem do mali aduga sidagi list thagi bai tar finalize to khibatu su swai gi oiba ko gi kai tar ngai haina gi ba amana amabu kangkhana bagi natraga nepotism gi hai betare madugi mami tabra natraga hui mandal singna sirak liba maral corruption muthasi haina tholakiba party si manung matta corruption tawrabra habagi question amsu lai kari khomini oja tasengmadi party gi magi strategy si tongan tongale adu masi trade secrecy gumani ko koina disclose to busu tawning de adu lairiba sida akoigi ngasai aiga sar na panbi ki ba election committee as per constitution constitute tawde habase chumme tawde adubu president the power mp kare mp ge da according to time and the convenience yenga manage to bui ai haidana magi da hujik core committee anamalai core committee se hanagi ex president mayam sina saba ngaktane moi sina gasai election committee gi role se lauraga hoi 15 suba daga nupi gi representative yauba yaudaba adu question duna tongale ko aduga leiriba situation si yenga core committee sina decide to gibane koi sondai pi bese adagi hoi election notice thoga thangning mi piro ga haibes koi notice thoktraga su all the intending candidates mohoi gi biodata se loina mak submit to weba lemning do mi gi di toraktre ko notice thokera thoera lemning mi khuding ma gi biodata se submit to weba hai do biodata se sai core committee election committee gi role lori ba core committees na examine torkanda Delhi da khoi gi central da thagat paneba sini hujik leri ba khoi gi procedure da thoidona khoi gi lapse leite habagi praman de kaino da kagada ba nupa ma natragana hamma chobo ramba natraga hana minister oramba si koi party denga si chang matam da mai ki di constitution gi 3 years ma si primary membership laigadamne adubu president na exam toraga adum khudakta active member on ba yaiba adugi constitutional provision adugi makhada koi state president sina mana act torakanda ngasai gi bhekam adudi kari haini create to gidre haibatai hoi mirepti vote thadaraga haidu kanda khanggadabani adubu so aikoina asa tawjari thado iba kuntrama thoise masi potential oi aduga laiba BJP gi web aduga hana pan griba 15 years ki lairiba Manipur gi kangkhong saiba si yang kanda common people singna ahong bum pam se masi gi web sida aikoina asa tawraga kuntrama thoise first phase oina kari hagine announce to uni haibje batai okay kontram to si batch han ba batch amoina announce to pani kunma paul lemhori basisu atu matamda announce to rogni habni announcement mayam si loiru matungda hoji phaugi wana di kontrama to announce to khre kontrama to si to hor matungda tonga tongan ba mandal sing da pena hu da ba BJP gi worker mayam si gi kya hatar BJP da lakada ba chitheng hatar do lak chagi ai justice and lak chagi oja kamai yengbi sumaina khoi gi BJP gi intending candidate se yam leramaga ama khatang chakidong na hana dobu delo khanare ama khatani yarak tu se atop de lem hongdu ni haise lembo ribu mayam se no hujikti khukhan je akoina pam mong da khandre phajadre masi handage khukhan je even corruption gi charge bo tawsala abani maduna takpadi masidagi BJP candidate thok taragasu thok do mayam se gi democratic man da bagai do aduna election sita karam makal gi masina ya BJP de yamna chawba khodong thiba hai apan ba moine khanbi bra BJP na BJP da apan ba bijaba moi asadi yam chawna sarkar paine na em tawri bani congress ki leiriba chahi 15 gi akhoi gi chekhai ba hai tare ko chahi 15 gi chekhai basi BJP na chahi ani makhai ghak Narendra Modi na center da pan ba Manipur gi BJP sina sai congress ki chahi 15 du gi hengal limi dana thak si am wang lei khre ba maram di sason chema dong na ji asa si tawri ba masi akoina asa du thudek pa chunde asa si tawjano akoina ji yengadori di kali gi no ba ngarang da hayeng da ngai ba vote hayeng da ngai kan si da congress ta mi asuk chongsil la ka dori khotore na hoji soi khong ba dogi tori sibu khajang gan na khomo bo yadra ba sini ai le yang ngai di adu kali gi no democracy ne na bu pangdau do na mi gi
ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯩ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯔꯨꯕꯩ ꯚꯥꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗꯩ ꯇꯧ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯤꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯤꯅꯤꯡꯗꯦꯁꯨ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯔꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯛꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯗꯨꯕꯨ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯣꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯕ ꯂꯩꯔꯦ 10 ꯆꯣꯡꯁꯤꯜꯂꯅꯤ 10 ꯆꯣꯡꯁꯤꯜꯂꯅꯤ ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤ ꯉꯥꯎꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤ ꯂꯦꯌꯔ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯤएमꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯆꯣꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯦꯝꯒꯗꯧꯕꯀꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯏꯔꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯉ ꯌꯥꯎꯔꯛꯁꯅꯨ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯌꯨ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯨꯔꯥꯟꯗꯧꯔꯦꯗꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪꯒꯤ ꯀꯣꯕꯤ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯛꯇꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯝꯕꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯦꯜꯂꯛꯇꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ तसेंग लौनिंग नत्र चोंथोंनिंग तारसु कोइराव लाउरोइदौबा अदु ओरगदि ओइनि हजिक मोइना खल्लिसि चिंगदगी तमदगी सु मी खरा लौगेना खल्लिमने हजिक भेलीदगी अदगी चिंगदैसु खरा लौगे खल्लि मोस्ट लाइकली लौबा याय लौदबा याय अदु हजिक मतमजे यामना 11 आवर्स लेदगा कोइराव लौसिलगा तौबसिदि मणिपुरगी राजनीतिदा फने खंदे अदुना हजिक मोइना चिंगनरइदि नान यंगु कुंथानि थोइसि क सोशल मीडिया हाइब्रा करिनो अखोगी खल्ले अदुगा फाइनलाइज तौरगुंबनी गाय तौरग ngasi थोरपसिदा सेंमाइगी अमा यावरमगा यावदि हरिबा आगी कुंथानि थोइनिको अखोई हेमंत होई अखोई खबर तौनि मोइ द फोंगनरि मादनि कुंथाइ थोइ तौबदम द कुंथा मा थोइदा गाय सेंमाइगी से यम खनबा सेंमाइगी कांग्रेस की मी अम हजि चाउना लेरिसे असि लुम्मिबर गनु खंगदे सेंमाइगी दु वेकेंसी का थम एब नते आई तौले हम नते को अदुना सिगुम मयाम से तौइ मते तौगर थकलम लोइसिलो वैली की खंगदे म खंगदे अदुगा मयाम से फ्री एंड थारगा नमी खुदिंगी बीजेपी की ऑफिस रेदा गोंगा तौना मयाम से कोराव लाउना तौइ महुत्ता मागी कैंडिडेट तो असेंग दु खंगल लेरगा तौब फरे सोमगिसु कांग्रेस किसु हाइबा बीजेपी की सिचुएशन जे लाकदोब केंद्र खरे लइए अदुना मोइसु तारिख 30 गा लाउथोके लेबर कनोम ताइ अदाइदि स्वाइदसु अदुम पारादु नुंगाइरकनी अदुना हौजिक कैंडिडेट ओइना थोइबिंजे कोइ कानी कारोइ हाइबा ngамदे प्रजाना तौगदमनी अदुगा मखोइना फै फति हाइदुसु कांग्रेस की नत्रगा अतै राइवल कैंडिडेट सिंगदो मदुगी सकफम मकोई मवोंग मतौ मोगी नेचर येंगा कांदा स्ट्रेट फाइट ओगद्रा ट्रायंगुलर ओगद्रा अदुगा फोर कॉर्नर ओगद्रा गाइ येंगा एरगा खंगदो मारे हौजिक मक्ति लाइबक फबो ओइसनु अदुगा अमरोमदा बीजेपी दी निंग्री ताखलेर कांगजे बुंदे कोई थेंगनरदोंने नमुना से लेरे अदुगा लंबा कांग्रेस की थोरक तबसे नुंगाइते ngasi hayeng jibu थोर दियाम नुंगाइने खले ओके ओजा कोगी सरचंद्र की स्टेटमेंट से रंजन रिएक्ट तौबिनु माने आई रिएक्ट मसाम खक तौनिंगे मरमदि अखोइना बीजेपी ना मीगी द लैबा एमएलए सिंग और पार्टी दा वाक तौरि मिसिंग अखोइना लौगे हाइना अखोइना कैंपेन दी तौदे यारा नादी लाउरे हम मुझे अनि संग तोरे हेदना अदुदी अखोइ दा मोइना संगजेगी हाइबो मयाम दो प्रेशर मयाम दो अदुगी वानी किरे याम इवन द कैबिनेट मिनिस्टर्स अदु अखोइ अदु उजा टिकट लाउथोम दाइदा मी संगजेगी हाइबदसु वेलकम तौबसिना अखोइगी याम वान होन जरि मयाम से मिराइ बिरे हाइबगी वफम सिमदि चाउना उत्तबरोजा असीदने अखोइना विनेबिलिटी अदुगा बीजेपी ना मणिपुर दा सरकार सेमनबो होददब यादे हाइबसे अखोइगी प्राइम इंटेंशन नेबो winnability is more important than your hard work BJP की दमकता चाहिए क्या कथोक सरपु मयाम दो winnability ओइदरगदी मधु यागिरो हैवनी ब्रेक तो ला चके ब्रेक लोग जगे ब्रेक आंसर जरे कैंपेन में ता अदु आई खुंगीदम नी ने ओजा पेन रिलीफ ऑइंटमेंट ख्वांग नाबा कोक चिकपा तांग चिकपा अमदी खू नाबन सिंगबदा सिनबा यारबा ओजा लिपसाप ग्रुपना पुथोकसबा ओजा सिनबियो World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation, coronary angioplasty requirement and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available.
ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯥꯁꯥꯏꯟ G66 ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯥꯁꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯇꯥ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯀꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯒꯁꯤꯞ ꯔꯤꯇꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯅꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯥꯁꯥꯏꯟ ꯂꯥꯏꯅꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯡꯕ ꯐꯛꯂꯥꯡ ꯀꯨꯞꯅꯕ ꯌꯥꯟꯊꯕ ꯁꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯛꯂꯥꯡ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯤ ꯄꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯐꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯞ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯥꯁꯥꯏꯟ ꯇꯥꯇꯥ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Welcome back. Adon Engbir Basi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam Manung Hutna ngasi khana jarbi ba si ngasi mak BJP ki Central Election Committee na lakaturi ba tarama thuseba Manipur Legislative Assembly ki mikhalda BJP ki damakta ticket phangle natraga BJP ki damakta mirep oina thokani hadron law thokraba mioi kunthama thoigi matang dani khana jarmi si adubu khogi law thokadabsu kumapan khatang are constituency kumapan khatang are aduga law thomdai last moment, last hour pauba sida Congress tagi natraga topa political party tagi maro ina Congress tagi have tare kui sitting MLA leriba mayam si yaujara ke sangjara ke have matamda welcome tobagi hojiksu last moment pauda welcome tobagi mami tariba handagi thabak wana tawjarakpa BJP ki damakta chahi kya kathok sarpa mayam si budi last moment da mokoi bu mirai bigador bra have yam choba question am de leri matang sida ne ina uzaran janda makha tan lakchani se pre mamang da hajagi badu kari havni uza hana yamna wajarak mayam mandal gi natraga worker mayam gi si yengbidana winnability factor yam lay hai na sitting MLA amna yosal ke hamatam da yamna hujiksu last moment phawda welcome to bigdur boza sida amak khoina mayamna su khangbiram basu yai aina remind tawjaning bam lay BJP ki kaino sida committed oiba farm foundation ahum khak lay okay first party sina thami se nation the first ne second the party ni third se self ne ai sagi sina third oigadam ne aduna hariba principle ahum sida doctrinate tawraba workers sing adudi अखोइना विनेबल फैक्टर दा सरकार सेमदब यादे हाइदना संगकपदो मदुगी पोटेंशियल तो हाई ओइरबदी मदु लौसनबदा मंडल न पेंदब तौफम थोकते मरमदि इफ दे आर कमिटेड टू द थ्री प्रिंसिपल्स अदुना अखोइना थाजबदा मखोइ सोइदर रियलाइज तौर करिंग हाकी पेंदबगी तौजबगी वाने मखोइ थमोइदा बीजेपी नुंगसी अदुना सेंट्रल कमिटी ने लौरइबसे मसी पार्टी की फननबने न लौरगा मोय अदु लास्ट मोमेंट दा हुजिक टिकेट लाउथोम दा तंजा से मी चंजर के हमतम दा ओके you are winnable factor mayam lay maram dona you are welcome haibagi pose leitar gati handagi thabak tawjariba mayam sina pendaba phongdura isisu kanai dono medi yam phajana sumbra bi wahum jig lay adu nei sai principle ohum sita strict toraba committed oiraba okay pendaba se phongdolo oyaba sima number 1 aduga aikoina hek chang ko mi khuding mak loksang gani haibasi leite haibase hana mamang da su thamgre as a strategic some 1 or 2 adu khaki wadane aikoina hojik ngai ripsidi okay adubu national nation state amadi self hariba ideology ahum leiba ki hana thabak tawba madugi matungda state ki mung tawba madugi matungda lemhong taragdi isagi damukta thabak tawba habagi ideology chen taragadi hariba anoba sangpa mi sing natraga te phangodo mayamna penda belero habani aduna taijinati karigomba mikhal sida BJP na natraga any party amana khogi absolute majority se phangdaba taragadi ultimately BJP na ngasai so haibi khare khogi handakti government same dabe ade pai de ade habani na khogi Arunachal Pradesh ki mongda khogi कारी बा कोई पार्टी की MLA मैम सी लोइना मग अमुसोना कंदा कौरकना बगी मोंगा सु तरक तो मालिक कारी है नहीं हो जा हेमंत लाग जाके अखोगी कनोसे पॉलिटिक्स की माइवन से पूरा होंगे हुजिक से BJP सु होंगे कांग्रेस सु होंगे हुजिक लेनरी सिदी वोट का नहीं वो हारदी मिहातपा ड्रग ललोन बमी सु टिकट पी फिल्म लाए सिननी अखोगी इंडिया की मथंगी सही मंगाव की हाइतारे को सही मंगागी मराइबक्सी ओतोको मराइबक अमदा अखोइना अखोइना इल्लगा थमदोरी येंगसे कांग्रेस ओदु मंगाई मागी पार्टी की लेजरी बलुसिंग मयाम अमा कौथो अकांदा मुगिसु मयाम अमा लवी BJP दगी लवी अथवा पार्टी दगी लवी
मद करीनो हाय कांदा मदो मिखल द माई पाक नमने न खलग लौरी ने फुटबॉल सानरबगी प्लेयर खनगुम जानी दा प्लेयर से कुलम कुठाम लेकांदा ऑक्शन तो कांदा माना सी अखोय पाबा सिन अखोय पाबा सेल की फैक्टर से यंगपा माना सेन पुथोप मिनी माना पुथोप दम अखोय ने पार्टनर सेन थादर यान थादर यानी मसीम फै गायने सुमाइना लौबगी पोट अम लाइसे मसी राजनीति की पॉलिटिक्स की खम थेंगना अमोटपा अमसुंग अवोनबा मनेना आई अहम बुक थमजनी बीजेपी की आइडियोलॉजी याम फजै ngасai ahum na happy ribodo yam fazai ahum si masi BJP da nate akhoi mipum khudima kesu masi tangai phada pot amane akhoi gi nation akhoi gi nation hai sida aidi India gi nation si hoina ai aham da aidi treat tawde India habadu di akhoi gi yam pak chaw bani na madugi khanba mayam su lejesunu ai gi nation habadi ai gi Manipur nation je nation di oidabai yai adu sigi pose hana khalle pose akhoi da lai ngodari lakse masigi marai bakse kramai tawdo no na khan badane akhoi ya mammi se yengse ngasagi vote maya sida loksale Ojek loksan da basung ngai ni, aku kangen dum, nahan laptop pa yara poni, laptop pa yaba do, ngasagi mai pak ada missing tiga lai ni. Ani mayam hai ni duni, ngasi kabar pau share yang ni duni, nemsa kibien hai makang popi dagi emile mama lere, ada ki kari thalon dagi kari bhalti enom hai, aku bungjangin bhalti hai. Bungjangin bhalti na, moi ani si hayang kumbala hok tu male. Bungjangin bhalti. BJP da yaw re na, ada ki democracy si kayam phajage bu अखोगी कनोना दी पार्टी यावबना दी खंग मोयको अखोगी खनो दी तामो सरत का दी खंगबिरंगबनी आगा सरवर का दी खंगबिरंगबनी अखोगी एमएलए से चोंग मतमदा एमएलए सिना बीजेपी दा यावरमगा कांग्रेस चोंगबा कांग्रेस ता लेरमगा बीजेपी दा चोंगबसिदा सम खरदी पार्टी से अदम लोइनरगा यावरिब्रा फम थारोखदम तो पोतो थादोक्तना चलिनेबा मसिदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर न यारिनी गमेन यारिनी पीपल ने यारिनी अखोई लेबाक से कयम लाइब थिगरियो अदुदी यंगो अखोइना सेमिबा म्यूट से अखोइना लेपाक मियांगरी याय फननबने थागलिबा अखोई की म्यूट सिंग से अफबने थागलिबा म्यूट सिंग सिना डेमोक्रेसी हानगदी अखोई कमाई तौनी अखोई कमाई तौदिनोबा सिने अखोई हाना खनगदोइदी अदुना political party सिंग सिना होजे मोई की कारनबने ना पाबसिदा ngасagi थबक याम कुइना वाना तोजरको मयाम दो समझगदब मयाम कइदोगे मोइ सेमोबो कइदोगे सिनिदा मोइगी मी अमा कानब सेमबदि कइदोगे सिनि अदुदि सेमोदे अदुगा अखोइगी कागदो मी ओइन थी लेरे ngасagi ai hajari se yam chambo wane ba ngасagi BJP party si अखोइगी मखोक मरु पान party ni कांग्रेस सोजम ngai पामा party ni मोइना grassroots level दगी सिमा फै स्वाइ तोगा तकक नाइ ना सेमा कांदा मियाम मार्केट तिलकांदा मियाम के थबक तौलकांदा मियाम ना मसा कांदा लीडर ओइरकदबदु मदुदी तहौद्रगा नाक्से त लामगी फिम मलुइ तौनरकपसे आई आतमना पार्टी मखकी वाना तेको जाय हाइजे मयाम पुनमकिनी हाइजे मणिपुर सनरिबा इंडिया सनरिसिनी अखोइ सिदसुनते यूपी दसु तौरिसिदी ngасagi kenogi da punjab ta su akhoi gi cricketer oi ba siduji hana BJP gi masi MP kanto bunati sana bagi kotara torga maji ohelle kan da BJP da tam sang le ma kan da handa board me ara phan chok ke ta tori sini samane adagi di congress ki kenogi oiramba simisa oiramba clear oiramba mi da pam sa phula BJP sangi sini sigi sana bi se sigi laihuje masi india ki democracy da thoi sini hai India ki democracy de loin thoi everything is fair in love and war and also in politics to loi yai have you potuni adu loi yana taragadi hari film se tawdar gadi handak se mikhal se pangtho matungda ku gi lakadri ba government se mayam public na so dum haina ba congress na loi karo BJP na loi karo na targa coalition chungchen na ba government bu oiro lakadri ba karaga MLA lakadri ba government pai gadru mi sing du di hana dagi adum lairaba tried and tested thengkhang kaya da mikhal kaya da mayam loi khang lairaba mi sing chena amu hanna pai dore maram duna Manipur miyam na अखोइना पामिसे चेंज ने अहोंग मने हाइसे अहोंग बसे कदाइ दगे लाक्तोइनो हाइबु याम जॉब क्वेश्चन दनी सिगी क्वेश्चन से थागलकपदा ओजा हेमतन हाना अखोइ कुम्बिनिंग वाले ओजा हेमत अदम हबि या अखोइगी मियाम से अखोइगी मिखल तोरमदाइ दा हेक पंगमदन हाना पंग बहरे से ओके अखोइ मियाम पंगरे सेन से अखोइगी मियाम ना ग्रासरूट तगे हौरगा चेंज तौरगदी याम हेना फबो ओइ अदो ngamdabani अदो मथक्तगी ओइना अखोइगी असेंग बतौरागसु मखादसु दम सेंगनबा दम यानेना खल्ली आइना खंजबदा अदो मणिपुरदा यंगो अखोइगी पॉलिटिक्स तौरिसिंग से लेइतबा लायरबा हाइसिको मियामगी सेबादी फजना मियामगी थौलदे फजना तौंगबा तौनिंगबा अदो तौबा याबा मी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯈꯥꯎꯗ ꯂꯨꯄꯥ 5 ꯍꯥꯞꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯑꯩ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯁꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯗꯤ ꯄꯠꯇꯠꯄ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯌꯣꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯇꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯗꯅ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥꯕ मादी मयम बोल लेते बनी को मादी बोरा ना खल्लग ले मिनी को अदो मादा पार्टी ने टिकट पी बने ना कना हाइब ngam बीजेपी नमता ngambra कांग्रेस ना हाइब ngamgadra ba leite ba ado mase party da khakta stand be yade miyam gi wakhalon miyam gi wakhalon do adu yeng party ticket pirak pane ba ngasagi leite ba lara ba miyam gi seba tawgada ba mi thawal tawgada ba mi du ticket pi ba du di mangon da di mayam na ni dori sangwa piro lising piro ai sa sin nare like taman ge na ni re pi ba ngam mi thek pata ba na tro du di adu di akoi na pot che puthok pane ba khwaidagi marudi अखोगी मियाम सिनी मियाम मेकअप थोपी रो नत्रगदी यारोए से ओके मियाम मेकअप थोपी रो हैबनी मेकअप थोप मियाम सु याम दिले रे अतुबु थोपदी मानबा अरगा थोकसु थोबा दुका थोअगसु अदुम होजिक लेरिबा अखोगी नुक्सिसिदा अदुम चटपा हाइब तारे अदुमसु मयाम लेरि मतंग सिदा योजा ओजा अखोगी ससन द लाक्से योजा होजिक अखोगी इलेक्शन में आदि कांग्रेस ने बोरसु बीजेपी ने बोरसु का द मिसिंग खोपसन बसिदी कोई मणिपुर खक्तगी नतना अतोप इंडिया फोम चना बादुम लबा पॉलिटिक्स की चनबी अमनी दी ताकबिरी अदुबो हारिबा सिचुएशन से लैतारगदि ngasai सेम क्वेश्चन हाइब तारे मणिपुर द लाकदरिबा अहोंबसे कदाइ दि नोंग हानदगी अदुम कार लेखरबा मयाम खंग लेरबा ट्राइड एंड टेस्टेड ममांगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की मिखल दना तरगसु मदुगी ममांग द काखरबा मिसिंग दोना हंजन मणिपुर से पाइ लेतारगदि मणिपुर की अहोंबसे कदाइ द लाक्तन हाइब क्वेश्चन करी हाइबनि होजा हाय मसे कोगी पार्टी राजनीति तौरीबा सिंसी मरु ओइना मोइना लौ तौरीबा थबक पुनमक कांगलोन जे मसी मोइ अरोबी सब्जेक्ट अदुम आइफेट मानबा जानी पॉलिटिक्स की कनो तौरगदी पॉलिटिकल साइंस तौरदी पॉलिटिकल साइंस तो तुम टेक्स्ट बुक आइफेट मानै ज्योग्राफी आर के ओइ जो तुम टेक्स्ट बुक अदुम चप मानै को अदगी हेमंत की खबर की सु तुम टेक्निक अदुम अदुना राजनीति दौर की सु माइ मागी टेक्निक अदुम मानब जानी तौदो मी ख तौबा खितन खेनबा अदगी मफम मतम की अदुगी वानी तांजा येंगबै वानी अना बसाई हेमंत की दु कोई आई खितन सप्लीमेंट तौना हाइजरब ताला सेन याउदब मी यादे गा हाइरिसे मसी होजिति क्वालिफिकेशन यावरे सेन गाता जंगु यादली माइ मयुम मकैगा सि करमाइन सादगे मीना एट्रैक्टिव कयाम ओहन बताई सिफाई लेटफम सिफाई की टॉयलेट मफम युंगी अदगी सेन लौबो लापगी का सेन पीगी नबगी का अदगी ममांग संगोई मनिंग संगोई बैक डोर कयाम लेइरा जरिबा पुनमक असि मपुंग फादवा इंफ्रास्ट्रक्चर अदो मसी याउददी सेन पाइरसु मुक लेप याद्री मरमदी सेन दु कदाइ थमदोरु नबो क्वेश्चन लम लेबा अन सिगुम मयाम जे ले अदुना हौजिक लाइदी ज्ञान लौसिंग ताननबा होनबा मही मसिंग तमनबा होनरिङैदा सेन तालौद्रगदी फन फबा मीदो मदु इलेक्शन लेपै सक्तिदी याउद्रे मरमदी थाइलगी खुरुमम तोंगा ओजा एलपी ओजा ग ओजानी गान मयाम नुसिरगा बोट कारमबा अदगी दिल्लीदगी सेकेंड हैंड मयाम गा लौरेरगा पुलप का वर्कर गा येलगा मदुगी काबै थाक अमा लेरमे मतमा मदुदी हौजिकती ओइद्रे अदुना हौजिकिसददी साक्षी गसागी पार्टी अमा गिदा चारम चाक तो हंदा अनौब पार्टी अमुक होम मतम अदुगी सुम चा अमा चाने बगी थ्योरी द लेरबने बा कोगी वर्कर सिंग सिसु को अदुना हौजिक आशा से थुदोंग तौनिङाइ लेते अकोइना तौदोरेबु इलेक्शन की सिस्टम असे होंगबा अदुरगदी खतंग फगदरा अदु हौजि येंगदोरिदि फतब मयामसि मसे मसी अकोइ मसिदि कल अफब खंदोकदोंनि ने येंग मतमदा लीला पार्टी अमगी मी थी मतमदा हानगी लीला पार्टी लीला यावबसिंगदो नत्रग अकोइ थिएटर तोरपसिंगदो मदु थिनरएबा अदि सानबगी ओरसु हाना सानलेम्बा कदकरायदे तिममदा यावबदो मदुन थिरएबा अदु मोहन बगान लगी थिरसु मणिपुर फब यावब्रा गानम थिरकपा सुमाइ तौना राजनीति की सुमाइ मागी खुचाबी मयामा सोम द बीजेपी द यावरी द सोम की कांग्रेस की कांगबुना लूना तौरबा चानग्रबा यामने हेक्ता वाप्राम हमदौना तिनरंबा कांगबु बीजेपी यावरैनि सोम द टिकेट फंगबा यावरोइ फंगोइ दौरेना असोम द चके चक्रोना थाजिलको यावरिनि आजरिबा अंदी अमरोमददी याम नुसिना तिनरगा सोम द टिकेट उपाय लेते को एला कमिनरगा सोम थादोकि यावरिनेबा सोम द बीजेपी द लेरकान सोम अस नुवाइ अखोइना मतम अमदा कांग्रेस द नुवाइरंबदो गायना मदु खल्लगा का वाजबा अदना यामना सिगुंबगी मनुंगदगा याम नुसिनबसु लेजानि मपान खर तौनै वानि दु कार काददी हयेन हेक अखोइगी सरकार सेममदाइददी कोका से तौना नहांगी टेबल अमदा चौकरी अमदा फमिननबा यारमदा मयामदु कोक चुंहिनखिदोइनि अदना
masih praja koi se ko du ngau batai aduna koi yeng doi di punam ase do matam da ai koi na mihut ase thagat pa matam da khaitang di lo khang ba khaitang lai su gi mangan phang ba aduga miyam gi thabak tor kan na khan ba sacrifice to bodo ba madu humfu du thagat lagadi humfu doi marak ta moi masen kauna ra su khala ra su chaina ra su afaba nga ta khala ra ba afaba ta tina lagadi afaba phone la kani alai bangai tina ra di pungnei nei dana ba ko ai koi gi lukra ka ai koi leitung ga marup sana bi ba ko lo ka ka pungjai chai bi phiam do madu gi phiam du tani aduna afaba nga ta marup hen chi ai okay afaba nga ta marup hen chai bani matang se election maya ta koina public ta makeup thokpiro public ta ata ta samsu ya de ngasai ojai ma ta takpi khiba koi luching ba sing se phata ra ga di luching ba chum thok ta ga di makha su dum public su lo chum thok kani habani matang sana jing si khoi election maya da loksan na bagi chana bi se loi leram ni na BJP na su winnable leiba mi sing je loksan ani hare lawsali ka aduga ticket phang bu su jaw renga si gi sita hana loksal bu party dagi masina takpadi sai hangjaki bu question du gi extension hai batare change lagtu se kadai deno BJP laga change lagtu ri bra only party du dang change da bu khato odori bra mi sing du di hana gi hana hamu dum odori ra kare happening koina hoji bau da loksali se to party dagi only mari khakta ngai ri ko okay aduga rest 31 hung only 4 khakta ne hoji bau da koi loksali atai di they are all working with us adu similar gre ngasai khoi hemantana panbada yamna phajaba phone ama yawi khoi gi elect kari haigani praja sing se vote hada ga dori voter sing se masi mamang ai de ga sar su pan bi kre ko kurum tongi nge de na oi agricultural society wari the economy do ni am saming nge parame hojikti industrial hara kan construction gi lagwa tika lagwa public money loot tor kan da lagwa mayam sida paisa si paira kan da praja si election taret ni pan haitare sida paisa pije bagi kano ma hogdokhiba sina vote pu lepke haradi ama paisa paira mani ade hayeng paisa saba phangdori ni haide praja gi mind set lai gi base masi khoi remove to woma yam darkar oi afaba sarkar ama afaba lengak lo nama lehin si haragadi ko masi bharatiya janata party na the good governance ama khoi asa tawi transparent oi bama aduda tawbusida paisa paidra su lepa yai haibase masigi praman de khoi huju oi biriba prime minister sida khoi dum khange aduga masi paisa tingdana tawbu yana bidamta mamang da praja khara khoi section khara wamin naragasu demonetization tawrakanda paisa gi control adu black money gi tracking tawrakanda income tax gi karigi la ibo mayam se masi one of the system to correct to bring a good the candidates adu praja na su paisa lawduna vote thada ba yana na bagi adu process ama ne na khanbiraga afa wakal du tawraga BJP gi khanjari ba sa se masi asisu khara naina bi yai si ne ina okay BJP gi yam chawba koi expectation hai tare amadi lei jai habne tu bajang sang ji ba change lagtu se Manipur da lagtu bi change si party dudang change lakpo idori bra mi di hana gi tum hamo mo aya mana dum idori have sinu da winnable factor the mi se loksa manina even ano ba odana takpiri ano ba handi atopadi changpati mi khara khatani akhoi gi ojaba mi ana aya mani hari adubu winnable factor da atopadi gi loksa lakpanina winnable oiba mi sing du da su ticket soidra su piri ne ba atopa se di winnable oiba yai oidaba yai haiduna mapal lerga su mapan da ka to ma am khatang da piri ne ba ado ai duda ni change laktu se only party do idori bra sin sense se hujik lairiba NDA gi government se is a total sense never like se congress ki de ai party gi hunbai wa de na te ko da people's na loing khange da na ada hujik laiba Narendra Modi gi 2.5 years sida laiba sense aduga digitized or iba transparent or iba good governance life se masi gi system se koi gi party da la kan da humso iber XYZ ma oibi do khoi mak de drug la lo maga di loksan jade ko aduga underground ka su loksan de aduga culprit se koi log de ko adugo hujik lodi ba mayam sing sai ga saran hai ki ba political arena da kari hani experience le ba miui kharak khak akoi na khallaga lobo gi wane moi asidi akoi na transform to ba koi party ki ideology da aduga leiri ba central government ki principle sida koina transform to ngomgani haina khallakanda madu loksin jabagi wadane okay koi existing haigadra koi congress rom tagi sangpo budi mari khatani atu atopa hanagi ariba political haitare koi veteran mayam su yaudi yauri bani handiki ticket phangbu su dum yauri bjani aduna ninga sa hangjaki ba adum party hongba taraga su mi di hanagi dum oidrib jala na hangjaki bsi adune aina haijai do khoi gi leiriba system sina mi sing sangai besing do ato party dagi laga so goina modu transform to ngomgane okay transform to kai having ja transform to bi change change krai di lakuna haibsin thajaba haibasi su adum ta khoi gi
मधु याउद्रगदी कमाय तौना मांगलोम चटकनी Okay. थाजब अमा थमगा चले सिजु आम फै अदो मयामना सुम हाइनबदुनी होय खांगे बीजेपी दसु यावरिबो मयाम जिंगसी चों पखल खकी वाना तबा लिसांग सिन सुम यंकांदा बीजेपी दगी पोलको मिजु के याम यावगे है पोसे यंगना से ए चा मनदा आई 10% फारमनी थाजि लेती हवा अदुनी ngasai mandal ge mayam na hair misi mandal ge damakta BJP ge damakta asawana matam sam sana kathoga akhoi khan bi draga mandal ge damakta kaisu mandal ga su mari lende mi mayam ticket pisale habi mai to BJP dagi polak pana ta candidate mayam ticket pirabra habi opum adudi kaisu kaidi asagi kanuni hojiki democracy sida are election sida adum sana bi tongnaba ngактani tongdasu ya daba okay party le sibu akhoi vote lem nam tro vote le pa sibu kanam na tro adu ka dragadi ka dudino party le ka dugino kari kanare ge sida manipur matamam da semi so werami puthom party mayam oji yang dawna puthom mayam yang daw tilama moji hing bok paidi okay si asike jong dune se asike thakta kumjar akanda politics togudra ba aduna politics sidi ngasagi mayam duna yang tilaka da tapna mayam sing ma khoi sabdok sadok posu lisung bodana farga de lo yai habi wani sai hajabado aduga ngasagi thambibadu da aina sai hajabadoni BJP manungda lei mayam sing BJP dagi horokpa ngakta su natabani na adum ngasagi MPP gi su yauri do adai congress te horokpa su yauri do janta dal de horokpa mayam su yauri te mayam de namul de horokpa mayam lak mayam su yauri lai sing si summe ngasagi param sumna party gi akhoi thogalon sing ngak na sathal lagadi yam phai natragadi akhoi kano su pakora su adi modur san su samane besona hoboni edo besona hobu ngaktane edo adi film tarakane na khali ado sume center da prime minister Narendra Modi na langak pada hom mayam khoi u fangi ado magi matausi khoi manipur da tamang ngamgadra hai pose ngamgadra hai pose ngambadi kari ngamoidono ado ngambase thengnagade awa mayam singse awa mayam ji atai digi na te ko hana hoduise mai kendra gi miyam di hana hoduini nang na semisa were na daga nang na minister were mina ai sa sim thaba happy ona han lakadune ba adagi di amaduna haidune ba सातो ना कोई गवर्नमेंट सिदा नक ट्रांसपेरेंसी लेरे अमा तौरे अदुना अदुम यादरे नियम चुमना खलनी हारोने नंग मथंग खंगने न कुदम सिंगम दोइने सिंगम मयाम सिदा बोट अदुदी कानिंग बनी ना भाई अदुम काना बु होना रखपदा नता पामे मयाम तौरे अदुन साइ हाजेदुनी पॉलिटिक्स हाइबसे तहोइदबो मयाम तौई अदुगा होई तौबि याब मयाम सु तौई अदुना मसिगी कनो सिदी लम सिदा निंथौ सेंबा हारिसिनी अदुना मसिदी मी हानरिबनी अदुना अखोइ नंग साइ हाजेबदो अखोइगी बीजेपी की आइडियोलॉजी द लोइनमक सकने हाइबसे मसि मुन्न यंग कानदी मणिपुर दी आई कया कन थादबा okay BJP की आइडियोलॉजी द चलगे चुमद्रंग चलगे मसि इल्लगा चलगे हाइना संग पमी सु योरम बयाय अदुबु पार्टी सी कोइना प्रैक्टिस तौरतबा पार्टी से कोइना थबक तौरत मी ददी मदुगी आइडियोलॉजी तो याम कोइना ममुतानदी उजिबौति लमदो मादे चंगै सिसु होई वोट कान बि तमता नरेंद्र मोदी की फैक्टर हाइगदरा कोइ सेंटर के फैक्टर सी फंगनब की तमता चंग पुसु अरम बयाय यामना करि हैबनि ओजा हमत जस्टिस अंदा कुइ BJP दा चंगै सिंसी इडियोलॉजी की करिगा नतब जाने इडियोलॉजी की द वरगदी ngasai हाइबा हौजिक लेरिबा सिचुएशन जे ngasai amagak ticket phanga atei myam do koise nga sena ngasai tawunga tawudo masi tawloi dawle ideology da fajan leitardi yamno negative oba kano amda ka adum sangi dawle hojik somna nakal lam da thar fronti na te ko BJP ka Congress ka natabasida masidagi pathorak pasi okna ba sanabun ji chong chong na korpu ji chong chong na khilla leiri bo ji se masi jo mo house full rak pa yabra kano khangri ba maram di मधुगी खरा मम्मी खरा फबा हाई तारे मधुगुंबा पार्टी दु चंग दौगी अमु मयाम से मु बुकिंग जी हानदे हौरे ताये बीजेपी की टिकट कइगो फंगलगदी सोमदे यावगे को कांग्रेस की फंगलगदी सोमदे यावगे अदि सोमदे मु यावरे सब तौबसी कांग्रेस दसु चप मान लेय हौजिक से फिल्म से अदगी बीजेपी दसु हौजिक कमाइ तौगे द कांग्रेस ता तौरिब सिंगसिदगी लास्ट आवर द समहोयर कइगुंबा तौरगदी कांग्रेस ने कल बजो हयें सोमदा मोगी मीदुदी कारोय दो सोमदा खैतंग फियम फदौदु पुखलकसु याबा याम लेयबा अदुननी नसागी हारिबा ब्रेंका खरा थमी से अराइबा नते खरा मधु खोपचिन बा यानबा तौरिनेबा मधु कैसु ngakna थोकते मजदे लाइबा फियम दे तौददी इडियोलॉजी दा लाई खोली गाइदुदी यंबियो हयें पुलप MLA लेपको लिबा नुपा टिकट फंगला पुलप चखिनेबा एक तब कनो नापी मकाम ले होरे पुलप चखिनेबा अदगी मधुना मुक भोटु मुक पुलप पीगद्रा मागी नामुक नुपा न भोट का ले तौगिबदो मधु हंदकती पुलप फंगदा मधु सु मुनते मजी जो मुक भोटिंग बिहेवियर से चेंज तवे हाजरिबा सेंदा यानगिबा वरसु थबक हापदा याना
हंदक की गवर्नमेंट की हंदक की कोई की कनोदा इलेक्शन नोटिस थोक्ट्रिंग की ममांग दे तौग्रिब खुचाव थागली म्याम दो उबी रेदना मधु लेमनगा तौबजा नते मधु अराइब नते अदुना मधु की कांगबु दो पॉलिटिकल राजनीति की ओइबा इडियोलॉजी द नते बा सही थबा हापी खिबगी अदु तौखिबगी मतेंग पांबी बेसिनी अदुना बीजेपी दो जिला येंगो ऑनलाइन द मिंगचन खिमने बा ऑनलाइन द मिंगचन खिबदुला कयामने इडियोलॉजी कदोम द लाकदोइनो अदो गुड इन गुड फेट बदी याबो मधु प्रैक्टिकल केसु ओइबे याबो को नते ओके मसिंग दियाम याम होजिक लेबा गसागी गाड़ी ने चंददना लेरंबदो होजिक मधु की पार्किंग दु चेंज तौरने बा अतोप पार्टी यम द पार्किंग सोय ओइरामनी होजिक फंगदम गइदी को अदुना सिगुम्बा वाखन छि एकोइ तमनिंगाई दी ओइदे अदुगा येंगबदि याम नुकनिंग पोट अमोय ओके येंगबदि याम नुकनिंग ओरि कुंथ्रा मातोगी कैंडिडेट लाउथोखरे कुनमापन गी फिल इन द ब्लैंक लेरी अथुब मतम द मधुगी अंगकपदसु मणिपुरी म्यामना विटनेस तौरनी ओजासु तौरनी करी हाबिनी अरोइबना हारिबा कोई एस्पायरिंग कैंडिडेट मयामा मंडल की मी मयामा पेन दो फोंदोरी सिगी मोखोगी दमकता कंसोलेशन प्राइज ताम तमना मखोजु बीजेपी की दमकता तुम थाप तौरनी खनबिब्रा नत्रगा बीजेपी की दमकता मखोइना वोट खोमदो खेनबगी मचा ओइने खनबिब्रा करी हाबिनी से आइगा सरनबुदी पल्ले आइडियोलॉजी द लाक नते ना कोई की मोतदी पार्टी द लाइफ से पार्टी की आइडियोलॉजी प्लस अखोइना पोरई बस सेंस असिदा थाजरगा लाकपनी अदुदा मोगी अपाम फंगदबगी ngahaktung ningba kaibagi law khongbududi is a natural way ni aduna khandharagadi moi soidana BJP da support soin torkani BJP ki work torkani haibse BJP ki ideology je thajaba practice to bami oitargadi oibatarga su natraga yawruramina BJP ki ideology se mo hoi thirakan da soin nungsirakane okay thirak taragadi soin nungsirakani aduna ngasai gi marak sida ida koi hemantana ngasai gi हान बकारे एं खलो द पैसा करी थब हापियो आइदा हापोई हापंगमद्रे हायरकुई दा ट्रांसपेरेंट ओइरबनिना हाइबदुदा बीजेपी की दी हुजिक डिफरेंट काइनोस द गवर्नमेंट की सर्विस नतबदा इकोनॉमी की मागी सेंथोक लंबी फंगनबगी मेनी स्कीम्स आर देयर स्किल इंडिया गाइन तोरइबा सी मयाम से मसिदा कोई सोइदन फिट तौगिनेबो ओके सोइदन फिट तौगिनी मतम नसलते ओजा लाइन अमतक दा ओजा मत मिखल सिदा अखोगी यामसु यामदसु अखोना सुम चरम सुम पानाबई वानी को संग याई चंग दबई याई से संग देना सु खजाई एक्सपेंडिचर ददी खोटपददी याव या पोंते आर करोड़ अहुम दगेना मंगा फो संगेन खलसिनी अदु पुथोय पोतु खजाई असुम मतौ खदी मा मांग ताब्रा ओके चंगन बदी आदे कइनो दा ECI ना लाख कुंदेन संगबु यारो हैबनी मदुदगी हेन वारी साना तारगा सु मीडिया की मतकता तोवाना कॉल कोखला कुसु याय बा अदुगी मांग ताब्रा पोर मसु लाख पनिना BJP सु यारिंगै दि हनकि मतंग सिदा सेल थादा बिदना होना बियो ना BJP सु सेल थादा इडियोलॉजी यारगा दि अखोई फ्लैग अमगा फ्लैग से फ्लैग पार्टी फ्लैग एम पीबी रगा बको अदुना दम लोइबिरो सेने खोया जरि ओके सम समना भोट से तोबिरो खलसि अदुबु अखोई टिकट फंगौदबा हाइतारे अदुगा हाइरब टिकट फंगौदबा एस्पायरिंग कैंडिडेट मयामबो सगोचरुबा मियामसी मतम खरगी टिकट फंगतबी खुसाउनबदी याय अदुबा तम तमना फरकपसु याय बीजेपी दमता नुसरकपसु याय हैबनी अदुगा मरुइना मखोइदी पॉलिटिशियन जो नतबनीना पार्टी अमदगी पार्टी अमद सोंथोकजन चौबुसु याम इकारमनी मिजम प्रजानीना मरमदर मोइदी चोंगदो मानदे बीजेपी दम लेथो माली ऑन देन नोट ngasi गनदी मानु होनगी थरमसी मतांग साइतर सिंजरगे ngasi की थरमसे ता ओजा हेमंता ओजा आरके रंजन अमदी ओजा सरचंद्र लेंबिरतन थरमसी बथावा हैप्पी खिबा अमदी मपुंग फान बिखि दमता ओजा हुंबु अमुकना थागा चफंदोक चरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग मशीन ngasi manu hunagi tharum ngasi ki edition se karam tobe ge khoda kan birpa yagani ko email id impacttvnews@gmail.com natraga ko Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tha birpa yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Nongthombam signing off khurum jai